Terus nem dalat kecuman hai teman gapor masla ma am siliat gam ma ate kena kathau ing ga pul cura cabagan kena mia project diam gaman support Bangladesh hai ni ke platcat gaman tipo Sri Mongol. 1 2 3 go. So hello guys, welcome to our vlog. Hello guys, welcome to our another video. The ikan IT full cura kena kathau agane Sri Mongol. The Hesdanga Harmony Festival kena to aman ga hagini ki platcat ki jingmut HI ki Padang ki Garo Tripura Marma. Dine kadhe ka singa si or puntla cat maki Garo Cakma Marma or puntla cat he ka program sedang ga kena lege tourist boat kena igi pekre kena ka program kena to ka season 2 timon snem haman ga to unus snem to nami sneman ke jeren unus snem chirhen. Terus nem dalat kecuman hai teman gapor masla ma am siliat diam ma ate kena kathau ing ga pul cura cabagan kena mia project diam gaman support Bangladesh hai ni ke platcat gaman tipo Sri Mongol ma nu mia state diam sini ke ma support ki menteri orba ate ki MP member of parliament orba kai chu tine man Bodia mi pekri hak ni platcat ki hot pun thlaba ki platcat ki a tene stall ki ba iriam bed ki ba ikara ki a kathni ki a yang le ka singa jo udbodan ya ga desdang ya ga cukara nangkong to di kara pedeng hele poporo cuma stall ma man heavy diam nu thaune chini ki mane heavy mane ya chuang ya on bhai ma hedi na 4-5 na hai stall Yong stall yak bro ayong ma ya bro man kinla kayong misdiam gi oh kata man pakre hakana ga Harmony Festival kaman season 2 ni Sri Mongol te haite mo pakna hi sichang madine hangen pakna hi stage শ্রীমঙ্গলে প্রচুর দেশীয় পর্যটকরা আসেন কত লেট লাগে ও te dahi astangka hingga bar culut ka tema hapo hicula tuna Harmony Festival misikin awon chuo ni man lahi misikin man onek man enjoy diam hi na nin enjoy hi tipo live di ma utunu MP chongga Molvi Bazar nanga siaro tadi te oh i apo tuna ka Harmony Festival adi enjoy ya ka datang te i koblesibun tata bye bye.